Fáilte, welcome to this video. We're going to look at how to pronounce Irish irregular verbs across the three main tenses, past, present and future. Now this video goes along with the colouring book, so you may have found this video from the colouring book, so this will help you with pronunciation for everything in your colouring book. And if you haven't, then you can get the colouring book on any Amazon. I've linked the main ones down below Fhoirm under this video. If you're in Ireland, you will have to order from the European Amazon stores, so I've chosen the German one and I've linked that below for you. This colouring book is a really great practical and interactive way for kids and adults to learn the irregular verbs across each of the main tenses and sentences, practical sentences that go with them. Now it's very tábhachtach important that I mention the dialects, because there are three main dialects of the Irish language. There's Ulster, there's Connaught and there's Munster, and every verb in every tense will be pronounced slightly different for every dialect. In this video we're going to look at the Munster dialect, den chuid is mó for the most part, because it's most similar to the standard Irish and chaidan that you learn in school. However, I will deviate from this sometimes if it's quite different in Munster. And also please be aware, if you are used to a different pronunciation or you want to check on the Ulster or the Connaught dialect in particular, then do use this resource abair.tcd.ie. This is great for whole phrases or verbs, and you can type in whatever you want and you can choose the dialect of your choice. If you don't have a choice of dialect, then Munster is the most similar to an chaidan, the standard. However, if you're just interested in the pronunciation of a word, especially a noun, then I do suggest teanglann.ie, and you can type in any word in Irish, you can click pronunciation, and then you can choose the dialect of your choice and you can hear that word spoken in that dialect. However, you cannot type verbs in the different tenses into teanglann.ie. You can only type in the root form of the verb, so that is why I suggest abair.tcd.ie for that, and also why I've made this video, because the pronunciation of verbs across the tenses in Irish can be tricky. Now the layout of this video is that we're going to have our sentence and our colouring image that's in the colouring book, and then we have our verb in the positive and the negative. So the first page will always be the past, then it'll be the present of the verb, then it'll be the future of the verb. I have the English beside it so I don't take up too much time rhyming off the English for every single person. And also in the yellow, I have the main pronunciation sound for that verb. So the main sound for that verb will be in the yellow. And if the negative is very different, then I'll also have the negative as well. So Rylin, on we go. Aber is the verb to say. Dúirt mé, dúirt tú, dúirt sé, dúirt sí. Bhíomar, dúirt sibh, dúirt siad. Ní dúirt mé, ní dúirt tú, ní dúirt sé, ní dúirt sí. Ní Bhíomar, ní dúirt sibh, ní dúirt siad. Faigh dúirt sé. Look, he said. Deirm, deir tú, deir sé, deir sí. Deir muid, deir sibh, deir siad. Ní deirm, ní deir tú, ní deir sé, ní deir sí. Ní deir muid, ní deir sibh, ní deir siad. Ní deir sé mór. He doesn't say much. Deir mé, deir tú, deir sé, deir sí. Deir muid, deir sibh, deir siad. Ní deir mé, ní deir tú, ní deir sé, ní deir sí. Ní deir muid, ní deir sibh, ní deir siad. Cad deir tú? What do you say? Rug mé, rug tú, rug sé, rug sí. Bhíomar, rug sibh, rug siad. Níor rug mé, níor rug tú, níor rug sé, níor rug sí. Níor Bhíomar, níor rug sibh, ní rug siad. Rug mé ar an líród a cut the ball. Beirm, beirn tú, beirn sé, beirn sí, beirn muid, beirn sibh, beirn siad. Ní bheirm, ní bheirn tú, ní bheirn sé, ní bheirn sí, ní bheirn muid, ní bheirn sibh, ní bheirn siad. Beirn sí of ga Clois, she lays an egg every day. Beirg mé, beirg tú, beirg sé, beirg sí. Beir muid, beirg sibh, beirg siad. Ní bheirg mé, ní bheirg tú, ní bheirg sé, ní bheirg sí. Ní bheir muid, ní bheirg sibh, ní bheirg siad. Beirg tú orthu, you'll catch them. Bhí mé, bhí tú, bhí sé, bhí sí. Bhíomar,
bhí sibh, bhí siad. Ní raibh mé, ní raibh tú, ní raibh sé, ní raibh sí, ní Bhíomar, ní raibh sibh, ní raibh siad. Bhí agla orm, I was scared. Tám, tá tú, tá sé, tá sí, tá muid, tá sibh, tá siad. Nílam, níl tú, níl sé, níl sí, níl muid, níl sibh, níl siad. Tá me gléamh, I'm reading. Bé mé, bé tú, bé sé, bé sí, bé muid, bé sibh, bé siad. Ní bheidh mé, ní bheidh tú, ní bheidh sé, ní bheidh sí, ní bhaidh muid, ní bheidh sibh, ní bheidh siad. Bhíomar as ar ball, I'll be back soon. Chúla mé, chúla tú, chúla sé, chúla sí, chúla mar, chúla sibh, chúla siad. Níor chúla mé, níor chúla tú, níor chúla sé, níor chúla sí, níor chúla mar, níor chúla sibh, níor chúla siad. Chúla mé tar an mór, I heard a big noise. Cloisiam, cloisian tú, cloisian sé, cloisian sí, cloisian muid, cloisian sibh, cloisian siad. Ní cloisiam, ní cloisian tú, ní cloisian sé, ní cloisian sí, ní cloisian muid, ní cloisian sibh, ní cloisian siad. Cloisiam who, I hear you. Cloisic mé, cloisic tú, cloisic sé, cloisic sí, cloisic muid, cloisic sibh, cloisic siad. Ní cloisic mé, ní cloisic tú, ní cloisic sé, ní cloisic sí, ní cloisic muid, ní cloisic sibh, ní cloisic siad. Cloisic duine éigen who, somebody will hear you. Rinne mé, rinne tú, rinne sé, rinne sí, rinne mar, rinne sibh, rinne siad. Ní dhearna mé, ní dhearna tú, ní dhearna sé, ní dhearna sí, ní dhearna mar, ní dhearna sibh, ní dhearna siad. Rinne mé mar oberháile, I did my homework. Déanam, déanann tú, déanann sé, déanann sí, déanann muid, déanann sibh, déanann siad. Ní dhéanam, ní dhéanann tú, ní dhéanann sé, ní dhéanann sí, ní dhéanann muid, ní dhéanann sibh, ní dhéanann siad. Déanam mo dheal, I do my best. Dinnig mé, dinnig tú, dinnig sé, dinnig sí, dinnig muid, dinnig sibh, dinnig siad. Ní dhéanamh mé, ní dhéanamh tú, ní dhéanamh sé, ní dhéanamh sí, ní dhéanamh muid, ní dhéanamh sibh, ní dhéanamh siad. Dinnig me sé é, I'll do it. Dit mé, dit tú, dit sé, dit sí, Bhíomar, dit sibh, dit siad. Níor it mé, níor it tú, níor it sé, níor it sí, níor Bhíomar, níor it sibh, níor it siad. Dit mé mo bhric I ate my breakfast. Ihem, itan tú, itan sé, itan sí, itan muid, itan sibh, itan siad. Ní ihem, ní itan tú, ní itan sé, ní itan sí, ní itan muid, ní itan sibh, ní itan siad. Ihem milton initial sarish, I eat sweets now and again. Isig mé, isig tú, isig sé, isig sí, isig muid, isig sibh, isig siad. Ní isig mé, ní isig tú, ní isig sé, ní isig sí, ní isig muid, ní isig sibh, ní isig siad. Isig sé who, he will eat you. For mé, for tú, for sé, for sí, for mar, for sibh, for siad. Ní bhór mé, ní bhór tú, ní bhór sé, ní bhór sí, ní bhór mar, ní bhór sibh, ní bhór siad. For my Brontanas, I got a present. Fhoirm, fhoin tú, fhoin sé, fhoin sí, fhoin muid, fhoin sibh, fhoin siad. Ní aim, ní ain tú, ní ain sé, ní ain sí, ní ain muid, ní ain sibh, ní ain siad. Fhoim galore oberváile, I get a lot of homework. Joig mé, joig tú, joig sé, joig sí, joig muid, joig sibh, joig siad. Ní bhaig mé, ní bhaig tú, ní bhaig sé, ní bhaig sí, ní bhaig muid, ní bhaig sibh, ní bhaig siad. Joig mé amach, I'll find out. Chonaic mé, chonaic tú, chonaic sé, chonaic sí, chonaic mar, chonaic sibh, chonaic siad. Ní aca mé, ní aca tú, ní aca sé, ní aca sí, ní aca mar, ní aca sibh, ní aca siad.
Chonacmer scanan. We saw a movie. Fecum, fecin tú, fecin sé, fecin sí, fecin meads, fecin sibh, fecin siad. Niecum, niecin tú, niecin sé, niecin sí, niecin meads, niecin sibh, niecin siad. Fecum who. I see you. Fecic me, fecic tú, fecic sé, fecic sí, fecic meads, fecic sibh, fecic siad. Niecic me, niecic tú, niecic sé, niecic sí, niecic meads, niecic sibh, niecic siad. Fecic me ar ball who. I'll see you soon. Hug me, hug tú, hug sé, hug sí, hug Abair, hug sibh, hug siad. Near hug me, near hug tú, near hug sé, near hug sí, near hug Abair, near hug sibh, near hug siad. Hug me bruntiniste. I gave her a present. Tuggum, tuggan tú, tuggan sé, tuggan sí, tuggan meads, tuggan sibh, tuggan siad. Ní hugum, ní huggan tú, ní huggan sé, ní huggan sí, ní huggan meads, ní huggan sibh, ní huggan siad. Tuggum ma water amach ag siúl. I take my dog out walking. Tuaireadh me, tuaireadh tú, tuaireadh sé, tuaireadh sí, tuaireadh meads, tuaireadh sibh, tuaireadh siad. Ní thuaireadh me, ní thuaireadh tú, ní thuaireadh sé, ní thuaireadh sí, ní thuaireadh meads, ní thuaireadh sibh, ní thuaireadh siad. Tuaireadh me lovdits. I'll give you a hand. Tháinig me, tháinig tú, tháinig sé, tháinig sí, thug Abair, tháinig sibh, tháinig siad. Níor tháinig me, níor tháinig tú, níor tháinig sé, níor tháinig sí, níor thug Abair, níor tháinig sibh, níor tháinig siad. Tháinig me a bhaile an scoil. I came home from school. Tuggum, tuggan tú, tuggan sé, tuggan sí, tuggan meads, tuggan sibh, tuggan siad. Ní hagam, ní hagan tú, ní hagan sé, ní hagan sí, ní hagan meads, ní hagan sibh, ní hagan siad. Tuggum a bhaile ar a 4 clog. I come home at 4 o'clock. Tucka me, tucka tú, tucka sé, tucka sí, tucka meads, tucka sibh, tucka siad. Ní ocaigh me, ní ocaigh tú, ní ocaigh sé, ní ocaigh sí, ní ocaigh meads, ní ocaigh sibh, ní ocaigh siad. Tucka me ar ash. I will come back. Thuaigh me, thuaigh tú, thuaigh sé, thuaigh sí, thuaigh Abair, thuaigh sibh, thuaigh siad. Ní ocaigh me, ní ocaigh tú, ní ocaigh sé, ní ocaigh sí, ní ocaigh Abair, ní ocaigh sibh, ní ocaigh siad. Thuaigh me ar léithin de Sarah. I went on holidays. Téim, téin tú, téin sé, téin sí, téin meads, téin sibh, téin siad. Ní héim, ní héin tú, ní héin sé, ní héin sí, ní héin meads, ní héin sibh, ní héin siad. Téim amach ag siúl. I go out walking. Rocaigh me, rocaigh tú, ní rocaigh sé, rocaigh sí, rocaigh meads, rocaigh sibh, rocaigh siad. Ní rocaigh me, ní rocaigh tú, ní rocaigh sé, ní rocaigh sí, ní rocaigh meads, ní rocaigh sibh, ní rocaigh siad. Rocaigh me chuig an siopa amórach. I'll go to the shop tomorrow. Sinead, that's it for this video. Don't forget to get your colouring book from Amazon now. You can get it delivered to your house and have a practical and interactive way to practice the irregular verbs across the tenses. And if you already have the colouring book, don't forget to check out the Verbs and Tenses Masterclass, which is on demand by Gaelscoil Online. It takes you through absolutely every single thing you need to know about verbs across all of the main tenses, including the conditional as well, in the Irish language, as well as pronunciation and all of the rules. Gurv míle maith, thank you so much. Agus feice mé ar ballthú. I'll see you soon. Slán go fóill.